Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasayaat akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Roda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, hello kadagiti amin anaayat adumdumngeg ditoy programam. Kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Roda. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko may papan ken ayat. Iti agdama ket may saak ahead ti Virtual Assistant Company wenno VA. Aklunek a napiliak iti lalaki. Adda ngamin makuna a delikadesak. Jak kayat ti basta-basta a lalaki. Kayat ko katay nakasigurado ak iti agbalinto a masakbayan ti buklan minto a pamilya. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hi Roda, good morning. Oh, Gio, si Kamot Gayam. Good morning to. Kumusta? Okay lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Daytoy, busy nga review. Kita mo, tama sobra ang tag-review. Intun ko, masobra mo ti grado. Anya? Joe, okay ka, mapantay di kantin. Gusto pa lang na ito pa nag-review. Hinta man kitiyag merienda. Sige lang, Gio. Sanak pa nga na mabisin. Alakit din. Oh my God, tama pang tag merienda. Di ka agdanag, libre ka. Ah? Oh, sige lang, kunakmet. Napsugak pa nga na talaga. Mapankalatan, Gio. Oh, sige. Nuti mo kayat, yalaan kalangan. Urayan nak dito, ito mga laak iti merienda anta. Oy friend, sapsapulan na ka ni Gio itay. Ha? Apay ka no? Diyak mo nalabit nga day baga na ken ka, friend. Kat no nagkadwa kami lang itayag sapa Aklo nam nga minan, friend. Kat no nabayagan nga agar-aram ken ka ni Gio. Nga maging gayta, di mo pay lang matsinungbatan. Anya? Sika talaga, Jackie. Amumuti kayat ko iti may sa lalaki. San ka di? Ah? Ken may sa, nakafocus ak iti panagadal ko. Amumut nga adu ti plano kiti biyak ko. Iso baybay ampay laeng man, day ta ayat-ayat, friend. Okay. Nalala, may kakitin. Tas umrektan iti sumaruno a klase ta. Kahit kumusta mo't nga iti panagadal mo, anak ko. Okay lang, matatang. Nasayat mo't nga ron no kasta. Di ka pa'y makinubnubyo, ay. Agadal ka pa'y, haging kang agraduar ka. Sa akan to makinubyo, inton andan na talgay da trabaho. Ah? Ni tatang mat. Nay, apay ngagkatawa ka nga, Roda. Ah? Ay, kwa, tatang. Makaiso maklaeng. Kasla akmot nga minubing iti pamayan yun nga agbilin-bilin. Ha? Ay, saan may tanak ko? Kaya't kalagmot apalagipan. No mabalbalain, jak ngamin kayat amay tulad ka kanagiti daduma dita amay lawlawan. Narigat, yawan nagadalan na anak ko. Isa sapay ko mata, dumngeg ka kanagiti ibagbagak. Wen ka di, tatang. Awan rumbeng apagdanagan nyo. Tatalagamot nga igagaid ko ti agadan. Kayat ko ngamin na talaga ti agturpos. Iti kasta, makatrabaho akto. Kat matulungan kayon tumot kininanang.
Dakkel una ya pagyamanak no kasta ti kapanunutam anak ko. Siyempre, atatang. Kasta, ti kinasingpet to'y anak yo. Ah, talaga, timawid ka kanyak anak ko. Natawid ti anya, tatang. Ti kinasingpet ko Wunan. Sige, panawan kayon ditoy. Sumur ka kung ije pagadalan. Tajaket maladaw, tatang. Sige anak ko. Agan anad kawan. Hai Roda. Sabong parakin ka. Agyamanak Gio, angam mabalin ka di. Isartang munday to'y nararamidam. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Pasensya kan. Ngamawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Roda. Nakafokus ak pa iti panagadal ko. Ado pa iti plano kiti biyag ko, Gio. Ado ti arapaap ko akayat ko agun udan. Isuasapay ko matamawatan na. Maawatan ka. Pasensya ka no, nagbalinak adagulit ka dagiti napalpalapas nga alda. Okay lang, Gio. Maawatan ka, Mat. Iso na lang ta. Sorry talaga. Diyak ngamin kayat, amang namnama ka itiawan. Iso ha, nasaysayahat lang nga ibagak tipod no. Agyaman Roda. Oray na sakit. Ikarigatak nga klonan tigasat ko ken ka. Kasta. Talaga abinastad mo ni Gio, friend? Wen, friend. Kas nakunakon, awan pa iti panunod ko ti makinobyo. Ken maysa, saan akas kan ni Gio ti arapaap ko apakiasawaan? Anya? Si Kamet. Nobyo laang mat, no bilang. Saan mat aga po ta iso ti nobyo kat ison ti pakiasawaan? No siyak ngamin, friend. Kayat ko, ano asino ti umuna ang nobyo. Isuntumot tan ti pakiasawaa. Anya? Nagboring mat ti love life mo, no kasta, friend? Hoy, saan aboring ti kasta a klase ti love life, anya? Amumot ti type ko iti may sa lalaki. San ka di? Kayat ko katjay outgoing kun jay makuna a life of the party. Sana kas kun di Gio. Kanayon nga dalaang ije balayda. Homebody ang makuna. Ken, nakasirseryoso. O, di kakat agyaman, ta nakasingsing pat kuma, ti agbalin anobyom. Awan bisyo na. Day tatim makuna a boring friend. Diyak kayat tinasingpet. Ti kayat ko. Katjay kalog akas kanyak. Jay lalaki, ana isam iti party kas jay. Anya? Iswa sorry na lang. Ngam talaga jack type ni Gio. Sapay ko ma, tamakasarak tumat lang iti babae ang may bagay kan kwa na. Gio anak. Ne, apay ka din anak. Apay, di ka mabisen. Di ka marimrimwar dito'y silid mo. Nagkulkulong ka manen na nagmalmalam. Manang. Apay, ada ka di parikot mo, anak? Kwa. Awan mat ket di. Medyo madilang tiriknak. Isa akin ay kayat konti maturong agmalmalam. Awan, kunam. Ngamadlaw ko kadagiti matam, analiday ka. Nang? Apay, ada ka di parikot mo? Ibagam ano niya dayta? Amangan no matulungan ka, anak ko. Pinainak ngamin ti babaya pagdatdatunak na nang. Nay, tapay ka numot ngay, apinaay na ka, anak ko. Awan kano pa iti panunot na ti makinobyo. Igad na kano pa iti agadal. Taado kano pa iti arapap na akayat na magunod. Kasta? Wala nang. Nagsakit. Ngam ikarigatak nga aklunan. Lipata ko ni Roda.
kat ipamaysak matan ti agadal. Husto day ta desisyon mo, anak ko. Di ka rumbeng nga agpaabak itiliday amarikrik-nam. Amo ka nasakit ti mapaay, ang aramidem day ta akarit para itinapimpinta sa masakbayam. Igaid mo ti agadal, tapno makaturpos ka, anak ko. Wala na. Ken maysa, san laeng mo't nga iso ti babae? Adu di ta, anak ko. Patsa ka makasarak kan tumat laeng iti babae, akap-kap ni ka. Kumusta kan, friend? Long time no see, ah. Wen nga, Rod, halos nagkanya-kanya tayo mo't ngaminin kalpasan ti graduation tayo. Uwan nga, Rod, ah. Okay. Kumusta mo ti trabaho? Okay lang, mo't friend. Busy-busy, sungawa ng ti oras para iti love life. Ah? Talaga nga, Rod, ak kinarir mo ti nagtrabaho, friend. Wen Oh, sika nga, friend. Kumusta ka mo ten? Kumusta kayo ni tinobyo? Kasla, Jack mo ten makikita ti i-post mo iti Facebook mo. Ay na, awanan, friend. Nagsina kami. What? Apay mo't nga eh. Awan lang. Naumaak. Iso nga, insina kon, ah. Anya? Ay, sana all. Ay, si kaman lang ti kasinsina na lang tinobyo na ang nakaragragsak mo. Ah? Ay kat am-amunak mo ten, friend. Awan ti lalaki nga agbayag kanyak. Talaga siguro, atyak pa'y nasarakan ti lalaki nga agbalin akatakunay-nay ko iti tungpal biyag. Kasano kat napili kamot ngamin. Adala ang basit advi mo magustuhan ni tinobyo. Isina mo na dagos. Ay, jakman mo, friend. Naglakaak mo't ngamin na maup-upay. Ay, sos, bumakbakit kan. Isang isimpam kit di mo itong tibiyag mo. Uwanto, ah. Intunto, no masarakak ti lalaki ang makaanos iti ugalik. Gan, jay to lalaki amang seryoso kanyak, friend. Ay, kumusta mo't nga ta ni Jeyo? Nagsukat siguro iti account na. Saan mo't nga minin nga active ti Facebook na? Siguro, adamot ang trabaho na. Ken amang ano nang asawa paikit din na. Anya nga tano sinong batak idi ni Jeyo? Kasanong kami nga ta ita? Ada nga ta posibilidad na? Nag-asawa kami kat nahadaan kami mo't ita iti anak? Ay, awan lapjak mapampanunot mo't. Nalabit, naragsakan iti pamilya na ita. Ala, galas utsumot kaya man iti rabi. Agsagaan akit din tani. Oras manen ti trabaho. Nay, nakasukat ka mo anak ka. Ada ka di papanam? Wen tatang, sumurutak man ka ni Jackie. Sa rinaw, Ada ka no charity event iti kabangibang a probinsya. May sa medical mission nga ipapaay ti boss ni Jackie. Ket ada libre nga check-up. Kan mapandamang iwaras iti libre nga agas tang. kastaya. Wen tatang, sumurutak man, tamakaaliwaksay man mo teore sagpaminsan. Una, tapno saan lang at ti computer mo ti sangsangwam. Wen nga rin tatang. Anyan tungay nga oras ti panagawid mo. Ay, jak lang mo tatang. Malum to siguro na. Sana bale, tagawid kami mutlaang nga dagos. Kaduak laang ni Jackie. Awan ka nung ngamin kadwa na tang.
Ala, agan anad kayo nga raw, anak ko. Nagatidog mo tan ti pila. Awan unay ti tao itay napanak imisbo. Ita, nagadumot tan. Hado at talaga mo ti umay agpa-check up. No kastoy a libre. Sa dino nga tantehan ni Jackie. Jack mo tin makita. Agkakaiwara ti doktor kan nurses. Kasla, nakapuraw mo't amin na makikita. Ay, tinasayaat. Mapanak ijay banda. Ang mga noad dalaang ijay ni Jackie. Rhoda? Ha? Gio? Wen, siya nga Rod. Gio ka din nga pa iso dahito ay. Nagdaga na tinagbaliwan tilangana. Nakatataar mo din. Pagbagay na launay ti puraw ay uniform na kan madlaw a confident mo din nga agsasaho kan agkargaraw. Ay, Rhoda, napauli magkamatan. Ay, kwa. Sikamot gayam dayta. Kumusta kan? Long time no see ah. Wali nga, Rhoda. Tiyamokat din akong mailasin. Binastad na kami na niti. Iso at tiyamokat sa antan nga kita. Uy, sikamot. Sorry ka din. Ubingak pa'y nga minidi. Kan busy-busy iti karir. Uy, na niya. Oras siya. Nagbalinak mo ta busy. Busy amang panagmag. Akabaalak tiyag patuloy nga uray na saktanak. Gapu iti panang bastard mo idi kanyak. Anya? Joke. Sige ha. Agsubya pa iti lamisaan nga ayan ko. See you around. Sige, Gio. See you around. No kasta friend, kayat mo manan ti sumurot iti medical mission tayo intun bigat? Wen, friend. Sumurot ka, gaputa kayat mo ti tumulong. Wano? Gaputa kayat mo lang ang amakitkita ni Dr. Giovanni Salcedo alias Gio. Anya? Siyempre, kaya't ko mo ti tumulong Kan, bonus mo tunaan ni Dr. Gio, friend. Ay sus, in love kan sa matan iti sigod asutor mo, friend. Di ka din natagari, friend. Ang mga noada pa'y makangigken ka. Katnoan niya pa'y ti ibagada. Basta, sumurot ak iti medical mission yun inton bigat. Okay. Awagan kanto nga rod, apaman ang makarubwatak ije balay, tadagasan kanton, dito'y balay yo. Okay ka lang ka di, Rhoda? Gio. Okay lang. Sobra tipudot na. At dadano mi jay. Kayat mo, tayalaan ka? Kwa. Saanan, Gio? Adabalon ko adanom. Okay. Ado mo tima ka ni jay. Mga lakalangi dyan, humabisin ka. Awan rumba nga pagdanagam. Okay, aklaan ko nakmet. Naibaglangan. Ta sumursurot kamat ka ni Jackie at tumulong para iti dahito ang medical mission. Gio. Masikuranak namin ije balay. Awan ar-aramidek no kastoy nga aldaw. Iso ha, sumursurot akmet. Malaksid ang makapaspasyarak, makatultulong akpay. Ay, huna. Ay, well. Mabalin ka di amaala ti Facebook account mo. Kastama ti number mo. Awagan kan tuman itong nakasubli tayo di syudad. Oo na. Mudoy ti cellphone mo. Ta-type ko ti number kan Facebook account ko, Gio. Amom ka diya si Katirason. No apayan jak mo ko ini karag iti studies ko. Ha? Ti ko nakiti iti bagik. Dumtang to ti aldaw ano makita nak. Agbalin kang to a proud kanyak. Ngay pagpanakal nak to. Gio. Amom ka di. Nga inakron kon ini at jakon magunod ti ayat mo. Ngamita, kayat ko apadasan manan. Iti dahito akong daway. Di kan kayat nga ibatan pa'y.
di kan paluspusan pa'y. Kat, di ka mo tan parigatan pa'y, Gio. Ha? No idi kat inibatan when no pinaluspusan ka, ita saanan. Ngamin, siya ko na mismo ti mangkibinken ka, kat siya ko na mismo ti mangibaga, nga ikalay sana kun. Kayat mo asawan? Agayan ayatan, Roda? Wan, Gio. Oh, agyaman ako, Nay. Agyaman ako, Roda. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangan tinasamit asumbat mo. Ikarik, di kan tupaldaangan iti delnak. I love you so much, Roda. I love you more, Gio. No idi kat pinaluspusak ni Gio, ita saanan. Siyak pa'y kit din ti mga awis kenkwana nga agkalay sa kamin. No mabalbalin, jak ngaminan kayat amapukaw iti biyag ko. Jakon kayat amaagaw pa'y ti sabali. Wen Miss F. Ni Gio kat maysan a doktor. Doktor amangay aywan iti bagi wenno salon at titunggal pasyente na. Kan syempre, iso ti mangay aywan dito'y pusok. Kat syakmet kas may sa ahead ti virtual company, syakmet ti mangay aywan iti oras na. Kadag iti schedule na, kan kang runaan iti amin, iti relasyon mi. Natulag meten ti kalay sami. Kat sapay kuma taawan to ti agbalin aparikot. Iti kasta kat agbalin anayas ti relasyon mi, kas agasawa. Daytoy man ti padas ko may papankan ayat. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. No adda pinagsarak wenno pinagsabat ti panawen ket saan a nagkatuluyan wenno nagkagasatan, adamat latta pinagsinnarak wenno pinagsabat ti panawen a nagkatuluyan. Ket da kayo dayta pagayam ko. No talaga ada kayo tinaituding nga agkagasatan, uray pay agsina kayo iti mano atawan agsabat ket agsabat tulatta ti dalan nyo. Alakat kablaawan da kayo pagayam, Roda. Sapay kumata mataginayon ti ragsak iti nagbaetan nyo, ket agbalinto a naragsak ti buklan nyo a pamilya. Alakastan pagayam, Roda. Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangad